It's a rare family that produces 3 national speech competition winners. It's also a rare family who produces 2 Reo Maori CDs. But that is exactly what the family of Chris and Teen Winitana have achieved. Ahorangi Winitana debuted her album Ahorangi, and her 4 brothers debuted theirs, Te Honotaatai. Ngahuia Wade was at the launch in Parnell, Auckland. Te pōnei tētahi o ngā hua, he aha nei te hua. Whānau mai ai ngā tamariki ki runga i te ia o ngā waiata o rātou pākeke. He karakia, he tauparapara, he mōteatea, he pātere, he waiata tau. Honotaatai e kore pati noa te whakapapa iho tānga e ngai whāngai aroha. Te whakapākanga rau o ngā tuā, kananaki a makawera wā, taha tuku maku. He a tāhua ke atu no tō tāu ao no te ao Maori. Mā te tuakana te kaupapa e wāhi, mā te tuarua te kaupapa e whakawhānui, mā te pōtiki e whakakapi. Koe nā te honotaatai. Te honotaatai te heu e ngā tō mātau tērā. Ai, iwe he au i taku mahi i tērā tau. O a kiko nei, ai, i reira au, he oi anō, ko taku wairua i wāhi ke ara ko te ao waiata. Nā reira, i taka te kapa ki roto i au anō, ko mena ko taku whainga nui ko te ao waiata, tēnā whaia. Ki runga i au a kōrero, kuia taku mahi i tēnei rā, i tēnei po. Ko taku kiriata, ko tāna ingoa ko Aorangirua. Ki oku whakaaro kei tōna, kei te ingoa anō te whakamārama, Aorangirua. Kei runga te kōrero, kei raro te mūrere. Ko te tehi aku i tō nui, ko te puta ki roto i te ao Pākehā. Engari, e hara i te mea menei waiatana i roto i te reo Pākehā, kei raro nei, te reo Maori e rere ana kau, e rere ngā tahi ana ngā kaupapa e rua nei, ki oku whakaaro. Me pēnei pā te kōrero, e te mōhio katoa tātai ko ai a Beyoncé. Ko Beyoncé, me takahuri pēr roto i te reo Pākehā kia mārama ake, he worldwide first class African American. Ko tāku e hia nei, kia worldwide first class Maori au. Ai. Ko tō mātou whānau e pirita ne, e noho piripiri nei mātou i ngā wā katoa, e kore rawa mātou e wehe, e whera rānei. Me whāngai kia pai te puku, me whāngai kia pai te whakaaro, me whāngai kia pai te wairua, me whāngai kia tiaho mai te mauri. Pēhea whāngai, pēhea ai, ko ngā mahi o iara, ko tā te māma, ko tā te pāpā, ko tā te tamaiti. E whakapono ana, toko maha o mātou i tatu-tatua, i pākia, hoi anō, koe rā te āhua, koe rā ngā ahuatanga o te haututu ne, i te mea katoa mātou haututu. Hoi anō, he mahara wātu ngā koranga i tiritiri e oku mātua ki roto i a mātou, kia whanake ai mātou i roto i tēnei ao tū whiti. E kore nei e, ngā plāri tamariki nei, ia he kona he āhuatanga ka pupu mai. Hoi anō, mai nā mea ka reka. Hea ka mutu ka ea, e kore pēa ea. Haere tonu ana, pakeke tonu ana, haere tonu ana wā māua nei mahi ki te tiaki nā tamariki, ko māua hei tuaramu o rātā. Te aroha. He reira rau ia rā, ia pō e a whināna, o tira e aki ana, e pana ana, engari ko te aroha e arahi ana. Kuia te mea nui. O he aha tā rau akoranga nui mō kia koe. Be a nice person. You can have all the flash kōreros, all the flash stuff. If you're a good person, he pai koe. Because there's 2 types of people, a good one and a bad one. Koe nā tā rau, tiakina te tangata, manaaki te tangata, and mō kua kenei, he nui aku taina, he nui ngā pōtiki o tō mātou whānau. Ko te mahi o oku mātua he pupuri iau, ko taku mahi he pupuri katoa i oku taina.
kia pai ai mātou, kia kore te tahi e hioi. Yeah. Ko te ingoa taku waiata i te pōnei ko Tongariro tōna ingoa. Tāku mai e hoki atu no ki ngā mōtea te pupuri ana i te ingoa o Tongariro, i te kupu nei Tongariro, ka te kāta wete kia e ahau, ka whiriwhiri, nā wai ka putahi a waiata. Me he mea kua kai roto i a koe te aroha, ka mā noa i ho. Me pēhea he kōrero kai tuatu o tērā. Me he mea kai roto i tō puku. Te aroha ki wō tīpuna, ki te rāpito, ki wā uri, kai te ao mārama e haere ana. A tēnā whakoe rā te mea whakapotahi tiana, mārunga i te aroha. Aroha ki a rātau, tēnā, koutou, tukua, ki haere. Tongariro, yo! And those albums, Ahorangi and Te Honotaatai, will be available on iTunes from August 19.